Pemirsa penglimbakang pandemi COVID-19 puniki ngicen pepelajahan majeng Bali. Sanikantun wantang andalang sektor pariwisata, utamanipun wisatawan mancanegara Wisman. Sangkaning pengerau Wisman Dura Negara ke Andegang, Rumah Suk Indonesia, jantan ngaunang kahanan pariwisata ring Bali rau mangkin. Manut pengurati pariwisata sani pinaka dosen pariwisata Universitas Udayana, Nyoman Sukma Arida, rau mangkin sampun sepatutnya nih Bali nenten malih wantah ngandalang mengerau wisatawan asing. Dan nureksain ringgala sani cagirau, pacang mewah yening pariwisata wantah ngandalang Wisman. Puni kemawinan angge industri pariwisata, kaptiang sida becek mikam kamin wisatawan domestik, sajeroni nguwa perilaksana anggap industri pariwisata Bali, melarapan ring pemargin bisnis nipun. Arida maosang, makudang-kudang sesele miwa riset, kelaksanaan oleh akademisi raris kepanggi indik diskriminasi pantaraning Wisman, miwa wisdom ring Bali, nanging kanan puniki ketureksain nenten kepanggi ring Dura Bali, minekadi Yogyakarta, miwa Malang sani nyapiang penyanggrep pantaraning Wisman, miwa wisdom. Ringgala pungkuran kaptiang diskriminasi wisdom miwa Wisman ke Andagang, dan talar ngulengang antuk ngelimbakang kuentenan desa wisata, sili tunggilnya nih ngui guna yang potensi suang-suang desa, kangin tujuan staycation, nanging keselain mangkin para angga industri pariwisata Bali, durung nabdabin becekanan inucap, dan ngawawahin staycation wanta limbak ring tengahin pandemi kemanten, nanging wusanannya nih ke kantenang becek majeng pelaku usaha lokal. Medal ake pisan kreativitas sani presiden karib tekrame antuk ngawawahin pikulian, minakadi nyiaga yang gena wisata glamping ring widangan danu. Sesampun pandemi puniki, Bali patut medui konsep pariwisata ngelantur, sajeroning metuang kahanan imbang pantaraning pertanian, pariwisata miwa sektor UMKM. Bali pos nguning ayang.